Evo, Mladen popravlja kompjuter. Zadnjih pola sata pokušava kabel poštekati. Dajmo. Da li je to izvedivo, Mladen? Mladene, što radiš sada? Osim... Evo, sada trenutno radi svoju struku, diže. Ustanovljavam probleme. Tako. Mladene, koji je problem tu kod tog kompjutera? Neće sestrice koji ima tim kompjuterom. Aha. Čemu takav osmijeh, Mladene? Zato jer kompjuter misliš da će proraditi kad ti to spojiš sada ili... Naravno, stari moje. Koliko si popio jučer pive, Mladene? Koliko je stalo u mene, toliko sam popio. Aha, i onda što si popio sad malo prije kad sam ja došao da se otrijezniš? Pa pivo, naravno. Aha. Pila sam ti na moru kad prejede. Što ćeš sada napraviti sa tim monitorom? Je, čuješ, kaj, mogu ja sad ovo samo vidiš čekati, a neće ništa raditi monitor. Neće. Vidiš, nema me zajebati sad. Ajde, nemam dovoljno memorije, imam još možda za pola minuta. Neće, Mladen, to je signal, to nije kao napon. Znači, mogu odmah sam štekati? Da. Kao si nemoj zajebati. Možeš štekati. Kaj? Možeš ovaj. Bar mislim. Kako, nešto ja idem se bolim skoro. Mladen, to je signal, to nije struja. Nikad ne ideš. Mislim, mala je struja, ali... Mladen, koliko dugo već slažeš taj kompjuter? Godinu dana idem. Aha, jel proradio ti godinu dana? Ne znam da mi jedan štakor non stop skrade po imenu Pirgove. I što ćeš napraviti tim pirkom ako te sjeboj sad iz ovo? Što si malo prije pričao? Izjebat ću, jednom ću mu naplatiti na terminu. A s čim ćeš ti njega jebati? Ajde pokaži malo. Ne bi ti bilo prvi put da pokažeš, ajde. Ne bi bilo prvi put. S čim ćeš ti njega malo? Soli ću ga jebati, soli, ne. Slabo je to Mladene. Rikov kok. Mladen, već zadnjih 40 minuta pokušavaš samo monitor staviti u kompjuter. Zašto ti toliko puno treba? Mladen, potrgo se vjerojatno hitsinko na gore. Onaj lin iza matične. Ej, kad su dalje od moje guze, evo. Ajde, Mladen, upali da vidimo da li će proraditi monitor kao što ti kažeš. Ide mi reci kao tu. To je kabel. Ma ide, ako ide nutra onda je dobro. Čišto nutra. Pa, jedan način da probaš. To nije ko tvoja ona stvar, da ne ide nigdje. Ma bljavo mljadenje, vidi da kako se on to lijepo zna sve. Ne trebaš šarafiti. Mladene, je li uspjelo proraditi? Neće raditi, evo mu pas smatru, kaj je ovo jedu? Pa daj upali gumb na kućištu, glupane kući. Ne može raditi, ko je ovo kurac? Neće mu uopće upaliti. A Mladene, gdje je problem? Nemam pojma. Isuse Bože. Mladene, je li ova lampica dole treba biti upaljena ili izgašena? Ona dve fakat jebao, pas smatru, već pol sata me jebe. Vi ti inteligenci, Mladene. Ajde, probaj sad upali, dajmo. Ma bljavo, Mladene, uspio si. Jesi čuo bip iz kućišta? Ne. A jel onda, Mladene, sad si preštekao na drugi monitor? Je li do monitora ili je do nečeg drugog? Pa, dobro homoseksualca je problem, jebate. Ko je homoseksualca, Mladene? Jel se opet na Samariju? Ovisno Pirčkin, Audi A3 vozi, jebate. Mladene, a zašto ti meni uporno govorio da je do monitora? Zato će mi homoseksualac. Što ti je gospodin Pirčkin rekao u vezi kabela muško-muški, šta ti ono rekao, gdje je problem? Ma neki hieroglife, muško, wow. Aha, je li u tome problem po tvom mišljenju? Nije. A zašto ti on to rekao onda? A zato je komic. Aha. I sad reći da li vjeruješ meni što sam ti od početka govorio da nije do monitora? Vjerujem tebi se. Čekaj, ajde sad zamijeni grafičke pa da vidimo.
E onda ako ne proradi, onda si sigurno ono. A ja budem će raditi, ne. Mladene, jesi čuo pip iz kućišta? Ne. Aha. A kad grafička recimo ne valja, jel bi se čuo pip? Onda bi se čuo jedno. Kad valja, kad normalno radi, jel se čuje kad ga upališ? Da. Aha. A jel se sad čulo? Ne. Aha. A to ima veze sa... Jel ima... Pa ajde, evo, sad ćemo ga upaliti ovo. Ne. Okej, pa smiješ. Dobro. I Mladene, što ja kažeš, Ja ne znam što je biti. hoće li proradit kompjuter uopće ikad sa ovom grafičkom unutra? Daj, kad sam riješim, to nek se jedno uzet ću se stavi moje... A šta ćeš napraviti ako gospodinom Prišljevom kad ga vidiš? Joj, jebu, izvadit ću mu analni šupak i kurac da se preobraća. Analni šupak? Večeram sve to sasije. A Mladene, zašto ti svima govoriš da je on homo? On kaže da to nije istina. Da. Nekom govori, kad očito svi homoseksualci govore. Hoćeš mu i dalje posuđivati 100 kuna i 200 kad te god pita? Pa, hoću. Aha. No, Mladene, zašto imaš 3 pločice rama, a platiti se? Pa znaju, opet. Vidiš da je radimo uspomene. Svi problemi na ovom svijetu su zbog homoseksualaca. Vidiš da radimo uspomene. Svi da, sve je zbog homoseksualaca. Ja nemam rama zbog homoseksualaca. Znaš kakvi su lijepe uspomene gdje si rojina maše kurcem tam po filmićima. Ali da to nije onda radio, ne bi sad imali šta se smijati. Dorata. I ono, kad ga je gejk bić, sjećaš se. Ja mam da samo reći što je problem. Pa kak mogu akcije strga na grafičkama? Pa ajde, probaj. Ajde, di, strga, ajde pogledaj grafičku. Ma bljavo, Mladenje, kako ti to lijepo znaš sve. Kako, daj pomogu mi. Mladen, koliko već dugo montiraš grafičku unutra? Evo je, mati jebe, ne. Nakon 45 minuta samo guranja grafičke, je li ušla? Jebi ga, ja guram, skinem se tam. Trebaš ti zgurati, ja se mladi guram. Mladen, ti si veliki jebač, znači. Ej, kako? Ajde, jesi li montirao grafičku više, kad smo ustanovili da nije do monitora? I Mladene, što će se desiti ako se sazna da grafička ne daj spoji već jednom, kaj si glup? Aj, nemojte me jebate. Koliko dugo ti treba da se zašerafiš jedan šerafiš, Mladene? Ja. Mladen, hoće to više. Ide. Kad se snijegi, kad bio vidio. Ali da malo prije pizdio. Pa nije valjda da si uspio zašerafit, Mladene. Samo sat i 10 minuta, Mladene. Mladene, šta će biti ako grafička ne proradi? Gdje je vrata su se više? Šta ćeš napraviti? Onaj Audi ću mu spaliti jedan. Podmetit ću mu bombu ovdje. A šta za ovo vrijeme šta si ti utrošio i živce? I znoj? Ma sve stari moj. Daj gdje je sad ovo sranje, bre.